na katayo bakhoy, katayo kabaw tra chung yu Jesus Christ, upendap ikikam bakraw tam chung u, penpen em yagi. Katayo bakhoy, kapapen kan mau ya pi bat yanga, ikaching sya istom, ikaching sya yap chung tra chung yu Jesus Christ. Hakasni palay ni puson, yakabaw Jesus lale, bat ulahika. Hakaching bam bakhadu chung u, ha kane ka slap tay ni khot ya kane ka ching bam met bakhadu jong u Jesu chubabon sha stom u Jesu la hukum me ki apostol chu u ban it ban sikri ya ki wai ka hukum patamai aya pi to ye i we pa kumba ngala i ya pi kumta ma pi ro pide ban iya i markelian kumtaru hukum yangi ban it ban sikri para breu lah kaying kasam jongi ne haka imlang salang jongi hukum jo u Jesu u ong u kuon breu syam lawan baon dok sikri ya u lawan ban sikri ban ay ka chingim ban siuspa yaki babon kajing pensai kejat yaki apostol kadai kadak kaba syok mensim pat kanuksa kaba bhat kaba Jesu pen I hangi bensai yaki kejat bendoi yaki kejat jong uno breu kumba kalong kam kaba pok endreu Jesu lale yakane kanang pamangiru nimbut yaki nuksa jong Jesu lakan sudah yalade dekapashim yakador umrah. Jesu umdetang syakri hapdeng jongi. Hendrai long yalade kum umrah. Hendai bansai iki kejat jong uno kadai kakam jong kimrah. Hendrai Jesu lale yakane nalor ba udai ublai. Long yalade umrah. Bat usyayap kum umrah. Halor kadeng pena, badakapa syakkan ben, bat syakkan tiu ben. Akapor jong kecing sak kejat u Jesu, ulong hau Petrus, ladang am sadi kejat jong pi, pinam long syu usandran jonga. Lada manga bat pepi nim syak, mengin syak sat da u Chris, nim don jingya day ru em bat u. Jesu bau sat iki kejat jong ki apostol jong u ukwa pamangiru in le lem kum male mau dak bale ekane konmen ko para ya simmentalang hakane kejing sekri ya ki para breu dong in persang bale yaki da kamon la jong da kejing snauret da kejing jamno kane kade kendon bangi ki Kristan ni dei pendon ha ka bangi le ya kano kam sikri ya para breu ku bless you.